Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Daburuka ken Maria Sinukwan. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Naawis ta iti daytoy ti maraiso a lugar. Apong bubod. Napintas nangayad ti aglawlaw gapo kadagiti na ipalawlaw kay kayo. Adata iti tuktok ti bantay. Amang ano saan mo pa nga mo? Nuan niya abantay to'y ayanta ito. Yakam mo ta nagkidemak mo't ita entorong nak ditoy. Imbagak matkan ka. Amabalin mo lang tatiag mo lagat. Tapno makitam dagiti paglasatan ta. Saanan? Ang man niya lugar daytoy prinsipi Agilos. At data dito'y bantay arayat. Anya? Ti bantay at teritoryo tiag din dinama gadat-dat laga babae. Wala pong. Ni Maria Sinukwan. Adunsan ti may ditoy. Asana nakasubli ti naggapwanda. Kasta ti damag. Agpaiso nga ta? Nalabit nga paysa. Iso ngay may ta ditoy. Sa pulen ta dagiti na ipadamag asan ang nakasubli itinagapwanda. Ang mga nudata mo ti saan na makasubli ti naggapwanta. Sana problema no kasta. Nga mo. Namnama at asaan ta amapaay itigagarata ditoy. Ha? Mangag mo ka di dahil prinsipi Agilos? Well, isuday jayan ti musika ni Maria Sinukwan. Ti Encantada, iti daytoy akabakiran. Nagsampitan dahil ito alansonis. Sige, mangan kalata akong bubod. Nairanta dagita aprutas apurusen, kan pamudpud iti bisin, dagiti maisarong dito'y atao. Angam, mga no, sa anak to mutan na makaalis, uno makapanaw dito'y. Gaputan ng anak iti bunga, dagiti kayo. Sana pong, sigun ka dagiti nagis istorya. Sana makabasol dagiti umay dito'y nga agpuros, kan mangan ka dagiti bunga ti kayo. Saan daaman ano? Basta tilang umdas nga ipaunag dati purosenda. Sanda nga agpuros iti sanda akabalan nga ibusan. Kasta ka di? Wala pong. Iso amangan kalata di talansones. No isot magustuhan. Talaga magustuak ti lansones. Ngem kayat ko makita ti amin na paset da ito ya lugar. Iso nga agsawar taman. Nagpintasan ti buya ditoy. Nagwaya makita ti agburburayok adano manipod iti na nga to akapilaan. Apag iso at tumpuak iti danaw ti pumurpuraw aburayok. Adagday-dayang ang mayan na nga ta. Awan mo't makitak ditoy. Ay, agsubli akit din iti ayan ni Prinsipi Agilos. Amang ano niya pa iti mapasama kanya. Oh, apa nagsubli ka dagos apong? Adagday-dayang. Sunggarak amakangag gaputawan mo't makitak atao. Naragsak aparswa ti akin teritoryo dito. Ti kinaragsak na ti mangpangpangayad iti aglawlaw. Saan ka amaawatan? Mawatan na to matlang, apong. Basta saan kang agsasao. Imdengan kiti adenggan ti dayon na. Ta iso day ta ti mangpasalibukag kan ka. Imbang, tasimbar dengan ngagday-dayang, ti kagorgorak launay ababae. Nawapay amangag, aging gadito'y tidayang na. Sabagay. Aging gayta, kat di na paila na discovery. Nga daakon iti nagbudengan ti teritoryo na. Kan ti teritoryo dagiti tao. Ado tinatangken ti ulo da atat tao.
Amapmaban iti teritoryo na. Katkaduan kadakwada, tidinan palubusan na makawid. Nagpukaw dagijay iti teritoryo na. Adi na ammo tinapasamak kadakwada. Kargo na ida. Ikit ko, aburuka! Aday padamag ko! Anya mandaitan, kaanakak apuli, timang mangke. Adagang ganaat, anasaep ko iti teritoryo ni Maria Sinukwan. Kasta! Nagsayaatan! Manayunan manen ti koleksyon ta at tao! Telewenta ka di manundag itay? Wan! Eso nga ang sipot ka, Buroki! Win! Ipakat ko! Di kinaparagsit ko alumsulumsot kadag iti rukib. Wan! Ipakat mo, tinatawid mo kanyak nga ikit mo. Agyaman ka, taimpulasit na kaday di ampipit nga inam. Kutyak, tinakasipawkan ka. Isu nga rod at tingkyo kan ka. Ikit ko aburo ka. Ngam, takijay tattao anasaep ko. Isu, titupikuta. Anya pa iti bagamay papan ka na dijay. Duwag nga ang dod tinasaep ko. Agdumada iti kinaang dod. Nakasta! Agduma a tao dagijay. Wan! Ngam sabali jay may sa ikit. Sabali ti ang dod na. Anya? Isu nga rod ala intriga ak. Kaya't ko makita ti tsura da. Katanya pailator orayam. Aramatam tay ginginamol ti datdatlag akarag. Wan ikit. Ngam ipakadakpayken ka. Katno si papalubos ka. Mapanak adagos. Ingkan Buroki. Di ka nagtaktak. Kat i-report mo adagos kanyak ti masim mo. Ayos! Mapanakon! Ikit ko aburo ka! Ang subli ka adagos. Kaanakak aburoki. Ha? Nagdakil na to kak? Ay tiliwak Ops! dahit. Di mo sagidan, akong bubod. Ha? Di mo sagidan. Amang ano palabog ti inkantado dayta. Ha? Umadayo ka, si Katukak. Saan da ka kasapulan? Daytan sa mo ti bagbagada karag. Urean niya pa akita ti tukak dayta. Di mo sagsagidan. Dakas ti masirayak iti kinatukak na. Ay. Oh, Juan. Iti daytoy akalakay ko. Itala makakita iti kastat kadakkel na tukak. Iso a husto ka prinsipi Agilos. Saan nagagangay dayta tukak? Si Kakarag. Umadayo ka ditoy. No di mo kayat ti marunaw. Ha? Magitam, apong bubod. Saan nagagangay atukak dayta? Nagbutang adagos iti imbagak. Naawatan na timbalikas ko. Iso ang nagbutang adagos. Dito'y kalaang apong. Ha? Ay! Kanan naman nga tan! Nagbiit ka mo at buruki akaran. Ala, agsubli kan iti sigod talangam. Kat i-report mon kanya tinasiim mo.
Anya pailat or-orayam. Di mo ko na asyak pailat imang salamang kakangka. Ikit. Anak sana makasubli di lang akas burugi. At naramid kanya. Say sana tao. Anapan ko sinihin. Anya. Oray ka sano. Di pa nang kutikot ko. Iti buksit ko. Sanak matan na makasalamang ka. Isasalamang ka, anak. Ikit ko aburo ka. Danga! Nagan ano ka nga main! Awan mo tinaramid ko sa bali. Ha! Hala! Agigda ka! Agdata ka! Ha? Ay, salbag ka! Apay, ikit ko aburo ka. Apay, adi mo matan kay at nakitaon. Tibuksit ko. Ang paklab ka! Paklab! Nakapaklab akon. Ado matan ti ako pati dito'y buksit ko. Masapol arumwar da kita babasit anabiyag dita boksit mo. Iso abas nutan ka dito'y barikas ko alanot ti sa bawel. Ah! May sapay asaplit ti sa bawel. Ah! Agyamanak, igit buro ka. Nagsublin, tisigod nga itsura. Ha! Danga ka! Anya nga main aramid mo! Kasano, nagguwapo, jay saan na tao anakita. Iso matlagayam! Ala! Ang sublikan iti nagkapwam! Salbag ka! Kulas! Ay, Apong, ha? kasapulan ti kinatao ni Kulas ita, Apong. Apay! Anya tarami denta? Nasurutak jay karkar na ato kak. Pasurot gayam ni buro ka dayjay. Dahil jay bakit abro ha? Wen, Apong, Magpangit. kat masigurado kon. Adda pa kay naigan dayjay aburo ka. Kadagiti mapukpukaw at tao nga imay nagpasyar ditoy. Anya nga tarami denta? Masapul amaamuan ta. No sa dino ti ayan dagiti mapukpukaw at tao. Tapno makasublida pa itinagapuan da. No si bibiyag da pa'y. Konaktum! Ita nga oras ti panagdigos day ta amarya. Ah! Oray teritoryo na ditoy. Sa anak amabutan. Masapol amaagaw ko ti ikutan na akinapintas. Agsinukat kami iti rupa. Ipuyot ko kan kwa na tinangisit nga so. No masalukubanan iti nangisit nga so. May kalupkop to iti bagi na tikinalaad ko. Kat tumayab tumutan ti kinapintas na. Nga iso ti umay kanya. Ikan! Nagikis. Idin to tadi pa idimanon din nangisit nga aso.
Umadayo ka, Buruka! Ah, sika! Masaya at nagayam na lipatan, Buruka. Umadayo ka. Sakbay at ipan nakabalin ni Maria Sinukwan ti may batukan ka. Ah, Saan mo mapanawan ko lang? Ha? talaga matasaan nakapumanaw. Ah, ang pinadas tayo di kamaulan. Nagalit ka, Buruka. Yan, di ka unay. Tama nga nung kanigusan mo. Di nakaritan! Naturot ka. Talaga ato sa ka. Dapat kasimrat ka iti teritoryo. Ipakita mo tilaing mo, takas takmal. Sige. Tatap na di mo ko na. Ang kanyanak mag-abakot atas ka. Ah, Agparbang kayo! Agyanak itinagbatan nyo! Agresi ka dita! No di mo kaya timairamraman! Sumardeng kayo! Agkapya kayo! Saan kat nga agapa kayo? Palugod am iti kayat na kulas. Di ka kaya maglisya? Kasta! Maisaltag ka! Maipangato ka! Sa maisaltag ka! Siyak ti pangipakatam iti day taapan nakabalin burok Saan kat adi kulas nga awan gaway na. Anay ko! Platapsan timuriit ko! Toy mat! Nuti kay sumardeng! Dahito yung nga timang pasardeng kada kayo! Alipugpog! Ita, isublim dito'y teritoryok dagiti nagpukaw at at tao. Awan! Awan ambok iti dayta! Nakasagana ti alay pugpog amang ibalangkan kay Jay Baybay. No di ka agtungpal, buro ka. Wan! Wan! Palubusan dakon! Makamukan kan kwa na, mararam amarya. Adda dito'y teritoryon. Sikante makaamukan kwa na. Saan nakakaskan ko na? Umdasan ti panangisubli na kadagiti nagpukaw at tao dito'y teritoryok. Sakbay ang mapalubusan nga agsubli iti nagkapuan na. Nangag mo, buro ka? Sige! Agsublidan! Agsublidan! Ikit ko, aburo ka! At dito yan, dagiti imbilin mo nga itulod ko. Agdadan! Isubli ko na di tinayaw-awa na tattao! Ala! Pumanaw kan! Kat saan kanton nga agsubli pa'y dito'y, buro ka? Talnakan kapya ti agari. Karabayan na kayo tinamarswa, iti panagsubliyo iti nagapuan nyo. Agyaman kami. Talna kan kapya kumamat ti agari dito'y teritoryon. Mapantan, apong bubod. Ay, huwan prinsipe Agilos. Mapan kamin, madaydayaw nga engkantada dito'y bantay arayat. Agnanayon kumati talnaken ka. Kastamat kada kayo atwa. Ditan gagayem, tinaghibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong